سیستما دادوری لسوید بچرنگی هاتی آوکرن دادگهی کرنا سوید چند قوناغی وی هنه چاوا شاهد و قربانی تاوان تین پاراستن بری دادگهی کرنه ده هندر دادگهی کرنه دا و پشتی دادگهی کرنه چرو ده فرمانگه که دولت لسوید هب ناو فرمانگه قربانی تاوانه کاری و اوه که آلیکاریا قربانی تاوانه و آلیکاریا شاهدان بکن ریل بروان دیار بکن و همو جورین پشتگیری بدنوان فرمانگاه قربانی تاوان ویدیو که تایبت آماده کریه دکو دیار بکه به چاو مرو دچه دادگه و لور چی دبه و مافی مران چیه و هر کسک بچرنگی لکرو دنه Av erfarenhet så vet vi att den som ska på en rättegång ofta är orolig. ئێمە باش دەزانین ئەو کەسانی کە زۆر جاران شکایەت دەکەن یاخود شاهێدن پێشەوەی کە بچنە دادگا دەترسن و زۆر شتیان لەیاد دەچێت. فەرمانگەی قوربانیانی تاوان دەیهەوێت کە پێواژۆی دادگایی کردن لە سوێد پێشەوەی کە بچنە دادگا لە ناو دادگا و دوای دادگا ڕوون بکاتەوە. هندری هولن دادگهان تاراده که وکی هفن جه بشدارین دادگهی کرنه دست نشان کرینه کاکیشان جوان دیل کرونه ده پیواجوی دادگه کرنه دا اف گوتن گلکی بکاردین دادگه یعنی محکمه دادگر دادور یعنی جی حاکم دسته یا دادگه کرنه هیئتا محکمه پارێزەر ئەبوقات یان ژی محامی پارێزەری گشتی داواکارێ گشتی دۆزگەر یان ژی مدعیلام خودیە دۆزێ یان ژی قوربانیە تاوانێ ئەو کەسێک و غەدر لێبوویە و گلی دکە پارێزەرێ خودیە دۆزێ تۆمەتبار متهم ئەو کەسێک و گلی لێ دبە تاوانبار سوجدار اوه که حکم لسروی پسند به یانجی اوه مجرم و شاهد تاوان جرم یانجی سوج دوز قضیه یانجی داوه بریارا دادگه یانجی حکم قربو کرن یانجی تعویز بری که تاوانک بگیجه بر دست دادگه بیویسته گلک تشت بینه کرن. جدما تاوانه ده تا که حکم دردچه دکاره گلک دم پی بچه. سدما ویجی اوه که گلک دزگه و کسین دن دکوونه ناف تفگره. پولیس فرمانگه ها پارستنا گشتی و کلاگرمندی هتن دادگه شاهد تومتبار پارێزەر و کەسێک و غەدر لێبوویە یانجی قوربانیên تاوانێ. Gava ku tawan gelekî ciddî be û tometbar dibin 18 sala re be, wê gavê pêvajoya dadgehîkirinê dikare bilez biçe. Pêvajoya cêbicêkirina adaletê Rechtsprocessen di gelek qonağa re derbas dibe. Gava ku tawanek rû dide, kuştin, pevçûn, dizî, qeza yan tiştekî din, polîs tê ciyê bûyerê. Eger polîs neyê ciyê bûyerê, mirov diriya telefonê yan diriya internetê re giliyê xwe dike. Yan jî mirov tê vir serdana polîs dike û giliyê xwe dike. Pêvajo li vir dest pê dike. کاتێککە داواکاریەک دەگاتە دەستی پۆلیس و پارێزەری گشتی دەست بە لێکۆڵینەوە دەکەن. لێکۆڵینەوەی بنەڕەتی دیار دەکات کە ئایا پێویستە کەیسێک بکەنەوە یاخودنا. کاتێککە تاوان گەورە و ئاڵۆز بێ، ئەوە کاتی زۆری پێدەچێت. کاتێک تاوانبار دیار بێ کێیە، ئەو کاتە پارێزەری گشتی داوایەک دەکاتەوە.
Gava ku lêkolîn serî dibe, êdî dadgeh biryarê dide ku dozekê veke, kalkê derê û bi çi rengî û kîjan saetê dê dadgehîkirin birê ve biçe. Hemû aliyan agedar dike, nameyan ji wan re dişîne, ew jî divê wan nameyan wajo bikin û vegerînin ji dadgehê re de ku dadgeh dilniya be ku hemû alî sedî sed agedar in. Tingsrätten håller nu huvudförhandling i mål B10-15 för 08 mellan åklagaren och Jakob Berglund. Parterna kallas till sal 1. Man spelar inte in övriga delar av rättegången utan bara förhören. Ji bo ku mirov amade nebe, divê ezrên xurt hebin. Wek nimûne, divê tûşî nexweşiyeke giran bûbe û belgehên wî hebin. Yan jî ku astengiyên din yên ciddî hatibine pêş, ku neyê dadgehê. Eger kes bibêje karê min hebû, yan jî ez li seferê bûm, weke ezr nayê qebûl kirin. Û cezayê wê 3000 kronê Swîdî ye. Lê car ne, wa lê tê ku polîs bi zorê kesan ji mal tîne dadgehê. دادگاییکردن خۆی کۆبوونەوەیەکە لە نێوان چەند لایەندا کە لە دادگادا بەڕێوە دەچێت. لەوێدا دادگا سیر دەکا کە بەڵگە و ئیسپاتی تەواو هەیە بۆ ئەوەی تۆمەتبار بکەنە تاوانبار یاخودنا. Gava dadgeh digihêje wê baweriyê ku ew kes tawanbar e, dadgeh cezayê kesê tawanbar dibire û her wiha biryara qerebûkirina qurbaniyan dide. Her beşdarekî dadgehîkirinê li cihê xwe yê taybet rûdine û ji van kesan pêk de. Desteyê dadgeriyê, parêzerê giştî, tohmetbar û sekreterê dadgehê. دەستەی دادگا بە شێوەی ئاسایی چوار کەسن. دادوەر یاخود حاکم کە سەرۆکی دادگایە، سێ ئەندامی دیکەش. ئەو سێ ئەندامەش لەلایەن پارتە سیاسیەکانی ناو پەرلەمانەوە دەستنیشان دەکرێن. هەروەها parêzerê tohmetbar başdar dibe. Xwediyê dozê û şahid. û gelek caran parêzerê xwediyê dozê û carine tercüman beşdar dibin. Gava ku xwediyê dozê qurbaniyê tawanê dilteng û bitirs be û naxwaze li rûyê tohmetbar binêre, yan ku sedemeke din hebe ji bo ku li pêş tohmetbar deng neke, dadger biryarê dide ku tohmetbar li odeyeke din rûne û danistandin bi wî re diriya mikrofonê re yan jî diriya şaşeyên televîzyonê re dibe. بۆ ئەوەی کە خەڵک بوێرێت داوای مافی خۆی بکات بەبێ ئەوەی کە ترسی هەبێ لە داهاتوودا هەڕەشەی لێ بکرێت و تووشی کێشە ببێ، شاهد بەبێ ترس بێتە دادگا و ئەو شتەی کە بینیوێتی باسی بکات و لە هەمان کاتیشدا شاهد بتوانێ لەژێر گوشاری پرسیاری پارێزەرەکان دەربکەوێت، بوونی یارمەتی و پشتگیری بۆ شاهد و قوربانیانی تاوان زۆر گرنگە. Ji bo ku mafên wan diyar bikin, alîkariya wan di doza qerebûyê de bikin û ku pêwîst be dan û standinê bi kompaniya bîmeyê re bikin. û ji van tiştan girîngtir jî ew e ku diriya sazî û dezgehan re bihêlin qurbaniyên tawanê û şahid bikaribin piştî dadgehîkirinê jiyana xwe ya normal bikin û dadgehê li paşxwe bihêlin. Di vî warî de gelek coreyên alîkarî û di qonaxên corecor de peyda dibin. Berî dadgehîkirinê di pêvajoya dadgehîkirinê de û her wiha piştî dadgehîkirinê mirov dikare piştgiriyê wergire. Mirov dikare piştgiriya hiqûqî wergire, piştgiriyê ji dezgehên xêrxwaz û hinek coreyên din jî yên piştgiriyê li Swêdê hene. Di gelek tawanan de pêdiviya qurbaniyên tawanê bi alîkariya hiqûqî çêdibe, bi taybet di tawanên cinsî de û wan tawanên ku cezayê xwe zindan e.
دادگا پارێزەرێک دەستنیشان دەکا یاخود قوربانی تاوان بۆ خۆی پارێزەرێک دیاری دەکات و دەوڵەت پارەی ئەو پارێزەرە دەدات. بەڵام لە کاتێکدا دەوڵەت پارەی پارێزەر دەدا کە تەنیا دادگا بڕیاری دابێت. بەری کوێ پێواژۆیە دادگەهیکردنێ دەست پێ بکە، بنکەیە تەندروستیە تاوانباران کریمینال وۆردن لێکۆلینێ لەسەر کەسێن تۆمەتبار دکە و لەسەر ڕەوشا وان یا دەرونی، ماڵباتی، جڤاکی و ڕەوشا وانە ئابووری لێکۆلینە دکە. گاوە کو جەزا تەنێ پەرە بن، پێویستە دادگە بزانە کا چ قاس پەرە لە کەسێ تاوانبار ببرە، بەیەک و باندۆرە وێ لەسەر ماڵبات و دۆروبەرە وی هەبە. راپۆرتێکە گشتی ji dadgehê re amade dike û her wiha ceza jî pêşniyaz dike. Gava ku dadgeha seretayî biryara sizeyê dide, hemû aliyan agedar dike û hemû aliyan jî sê hefte buwan re hene ku gileyî bikin li qadeke bilindtir. Em niha hatin pêş dadgeha îstînafê ya bajarê Stockholm ku naskiriye bi navê Svea Hovrätt. Gava ku biryara dadgeha seretayî ne bi dilê aliyekî bî yan ne bi dilê her du aliyan bê, dikarin giliyê xwe li dadgeha îstînafê bikin. Dadgeha îstînafê ji sê hakiman û di endamên dadgehê pêk tê, ewna ji ser ve temaşeyî dozê dikin û biryara xwe didin ka bi Kur'anî li wê dozê binêrin lê lê nenêrin. Gava ku biryarê didin ku Kur'anî lê binêrin, vedigirine vîdeo û dengên ku di mehkema seretayî da hatine tomarkirin li wan dinêrin, eger pêwîst bê aliyan dawet dikin û pirsê xwe ji wan dikin û dawî biryara xwe didin. Gava ku biryara mehkema îstînafê ne bi dilê aliyekî ji aliyan bê, dikarin herin gilî xwe li mehkema herî bilind bikin. Dadgeha herî bilind ji vir nedûre kan biçine wir. Va em hatin pêş dadgeha bilind ya Swêdê. Dadgeha bilind qonaxa herî dawiye ku mirov dikare gilî xwe lê bike. Lê dadgeha bilind rê nade hemû dozan ku lê binêre. Ew dozên hane ku dadgeha bilind rê dide û lê binêre, tenê dozên degmenin. Ew ên hane ku cezayê wê di qanûnê de tune. Gava ku dadgeha bilind biryarekê jî digire, biryara wan dibe rêber. Ango ji bo paşerojê eger tawanên bi wî rengî rû bidin, محکمه دکارن وگرن بریار دادگاه بلند و همان بریار بدن. کاتێک کە دادگا سزای قەرەبووکردنەوە دەدات، تاوانبار ناچارە ئەو پارانە بدات. بەڵام ئەگەر نەتوانێ بیدا، پارێزەری دۆزەکە یارمەتی دەدات بۆ ئەوەی قەرەبوو لە کۆمپانیای بیمە وەربگرێت. گاوەکە کۆمپانیا بیمەیە هەموو پارایان نەدە، وێ گاوێ دەولەت وان پاران دەدە. لێژ بۆ زانیاریên hûr û kûr di derbarê sîstema dadwariyê li Swêdê de em çûne bajarê Västeråsa Swêdê û meserdana dadgeha wan kir. Li gel hakiman axiftin û me zaniyariyên nêziktir di derbarê sîstema dadwariyê li Swêdê de girtin. Fermo em hevra biçine Västerås. بینەرین بەڕێز ئەف دەم و هەموو دەمێن وە بخێر. ئەم وە بهەورە لە محکەما باژارێ ڤێسترۆس ناوەڕاستە سوێدێنە لەگەل سەرۆکێ محکەمێ ئەمڕۆنوشتینە چەند پرسان di derbarê sîstema dadwariya Swêdê de em jê bikin hêvîdarin ku bersîvî wî bisûd bin ji we re.
بخیر هاتی پیش کامرا کردستان تیوی پرسامنه یکم او بو از خازم زانبم چه قاس جوره محکمان لسویده هنه Sverige har ju, I Sverige så finns det ju två parallella domstolssystem. لسویده دو سیستم هاوتری آنگو پرلیل هنه دادگهین گشتیین سرطایی و دادگهین اداری ما 48 دادگهین سرطایی هنه همو تاوان دوزن ملکداریه کیشین دناوبر دو آلیان ده وکه کیشین مالباتی دچینه وان دادگهان هاوتری به وی سیستمی را سیستما دادگهین بریوبرنه آنگو دادگهین اداری هیا گاوا توش بریارا دزگه که دولت نرازی بی یان کو بریارا که شارداری نبدلیته به یان جی امبیجن کو پولیس بریارک دابه و لگورتا او بریار شاشه وی گاوه تو بری خوددی دادگهین بریوبرنه محکمه که نورمال چند قناخه وی هنه یعنی حتی چند قناخه کمرودگه داویاوه Och då blir det ju olika beroende på om det är brottmål eller om det är tvistemål. دمینه که او دوست تاوانه یا ناکوکیه. گاوا که تاوان به پارێزەری گشتی آنگو دوزگر دوزا خوا آماده دکه او دیده دادگهه. جی کسی توماتبار تی پرسین. گلوان تاوانان لسر خوا قبول دکه یا نا. او پشتره دادگه گازی خودی دوزه دکه که تشتین خوا ببیجه. او دوره بانگ لشاهدان دکه که لوان گهداری بکه او همو آلی دکارن پرسیج شاهدان بکن. گاوا اف پیواجو بسری دبه روشا شخصی و مالباتی یا کسی توماتبار دبر جامارا دیتا درباز کرن. پشتی وی پارێزەری گشتی و پارێزەر داخواز و دلیلین خواه لپیش دادگه داتینن. لی روشا دوزین سیویل هنکی جدایه. دورده مروف بری هر تشتی همو آلیانتینه با هف دکو بخوشکایی تشتین خوش ناو هف درخن و با آسانی جناکوکی درکفن. لی گاوا که بوی آوایی چاره سر نبه وی گاوه دوز دکوه ناو دستین دادگه. هناك جورة قلي هنا يعني أصلا ناقة أستاذ محكمة كمحكمة لبنيرة دادجة لبنيرة چه جورة دعوة هنا كون جبني لنا نرن هناك دوز هنا قاوة كو تومتبار جرم خواه يان شاشتيا خواه قبول دكه وي قاوة بيدوي بدادجه نامينه وي قاوة پارێزەری گشتی لگورا قانون جزای دبره او جبجه دکه هر وها گاوا کو کسی دبن 18 سالان را تاوانین بچوک دکن پیوستی بدادگه نابه تنه پارێزەری گشتی بانگوان دکه او هنکی وان را دغیده ازانم لسويد قال لك وقت بمحكمات دچه قالوا هناك محكمه هناك زوتر دچن هناك سببان را Jag skulle vilja säga det motsatta. Det är inte särskilt långa tider i rättegångarna i برواجی وید بینم بمنه که گلک دم پی ناشه 75% جه همو تاوانان نزدیکی 5 ماهان لبنده دادگاه کرنه دمینن لی دوزن لزگین جه هنه همو دوزن دجی کسین دبن 18 سالان را و هر وها گاوا که تومتبار دناف دستین پولیس ده گرینگه که ده هندر 10 هفتان دا بین پیش دادگاهه لیکولین بخواد کار دریج بکه همه که گیشته بر دست ما هر تشت زو چاره سر دبه هناك دعوة هنا جزايوان تاني برانه نحبسو تشتيدنن دوا دعوان دا كي دبي حاكم Där påföljden bara bestäms till böter, där deltar... Det دادگه نورمال ده حاکمک آنگو دادگرک او سی اندامین دسته دادگه هنه. لیکو جزای تاوانه تنی پربن وی گاوه تنی حاکم بشدار دوه. قال لك محكمة هنا فاكرنا خلقاني درباس به وخلقاني الماتريال ويجي بنيره لي هناك محكمة جي هنا دريوي قرتينا تشينا بخلق درباس به ونجي دزجه ميديا تشيت بدرباسي هندر ببن كيجان يعني كيجان جوانا فاكرنا كيجان قرتينا Huvudregeln är ju att alla rättegångar är offentliga. ريبازا بنجهي أوا كودادجهي كرين دوي فكريبه لجارنا حاكم بريار ده كودادجهي كرين قرتيبه بتايبت ده تاوان جنسي ده تاوان دجي كسن دبن 18 سالان را مروف ناخازه او رزيل و رسوا ببن وجبو تاوان جنسي گمانج قربانيين تاوان را زحمت به گل پیش خلقه باس بکن بوردی که گاف بگاف چی بویه گاوا بریار ده محکمه بنگهی دا یان سرطایی دا تیستاندن خلقاره
هر محکمه استئنافه آجبه بلندتر چه تشت پیوسته که بگی جمع که محکمه استئنافه و دعوی ورگره Det normala som sagt är ju när det gäller mindre allvarliga brottmål. گله کس هنه به بریار دادگاه رازی نابن و دخوازن دوزا خواه ببن استئنافه دروشه تاوانین سوک ده دادگاه استئنافه سر و تماشای دوزه دکه و بریار دده که پیوسته به کورانی و جنوب و دوزه تف بده یا نه. گاو استئناف باور به که دادگاه سرطایی شاشتی کریه یان که سدمین دن هبن و گاوه مولتا لیکولین دده و جنوب تماشای و دوزه دکه. استئناف دکاره کسی توانبار آزاد بکه یان جزای وی سوک بکه لیجار نجی جزای وی گرانتر دکه. به گلمپری تنی 35% جدوزان در باسی دادگاه استئناف دبن. باشه وشغه یعنی محکمه استئناف ده پروسه چه رنگی ده چه؟ Ja, i hovrätten så eftersom upptagningar sker med både ljud och bild. جبر کو پیواژویا دادگاهی کرنه به ویدیو و دنگ تومار دبه دادگاه استئناف تنی لوان توماران دنره. اولگور و هنک پرس جتاوانبار دکه و بریار ده. ده محکمه که مدنی ده حقیقی الهندر حاضر ببه. Det är samma sak när det gäller civila mål att rättegångarna. او جی وکرینه وکه همو دادگاهین دن ده وان دوزان ده دادگاهی کرنین گرتی پرکیه من ممکنه دروشه که ده گاوا نهینین کمپانیای که ده آشکره ببن حاکم دهیله که دادگاهی کرن گرتی به یان جی اگر کشه نازک ین مالباته که ده آشکره ببن هنک دوز هنه گاوا باو و دایک لسر زاروکان لحو ناکن قط ناب زاروک بشداری دادگاهی کرنه ببن گاوا کو بوچینین زاروکین 13-14 سالی ده دوزه که ده گرینگ بن دامو دزگهین جواکی هنه لوان زاروکان گهداری دکن راپورتا که دنویسینن اوش دادگه را دشینن جورایک حکم هی پیویسنا که اصلا دعوا وره محکمه یعنی بیجن مدعی جم خدا بریار دده و جوی را دشینه اگر او نعجبینه پشترات کاره بشینج استئنافه را تکانیش مروی مسئله زلال بکی Straffföreläggande, om någon har begått ett تاوان سوک وکه دزیه که بچوک یان که تا اوتومبیل بلز آجوته به پولیس یان جی پارزر گشتی جزای دنویسه و توان پراند دی و گاوه پیوستی بدادگاهی کرنه نابه لیکو تو بیجی نا من بلز نا آجوتیه و پولیس نرازد بیجه و گاوه دوز دچه جدادگاهه ره گلک جارا انسانی که یکم جار محکمه دبه جزای ویش اوی دن کمترش برک اوی کم جاره نوک اوی کسی که مثلا 2 جار و 3 جار و 4 جاران در باسی ام بیجن جریمه بونه تکاریج مره بحثا و مثلا ثواب قم بگی Jo, om man tidigare är ostraffad och det inte اگر تاوان نمزن به و یکم جار به دادگاه جزای بمرج دبره او جزا ده اصل خدا زندان کرنه لیج برکو جاره یکمه وی کسی زندان ناکن آمان جه اوه که ده هندر 2 سالان ده تو تاوان اندن نکه. جزای جوی گرانتر یان جی قوناخ دوم دوی پیواجوه ده جزای چاودیری کرنا جبو پارستنه. او جی وکه جزای بمرجه لی او کس دکوه بن چاوان. جوی کسی را دیتا دیار کرن ده هندر ساله که ده چه تشت لوی قدخه و دستورا چه تشتی هیه. جبو گوهارتنا رفتار آنگو سلوک کسین شرود درسین تایبت هنه کو او مجبورن بشدار ببن. کسین خودی کشین الکوهوله یانجی اوین کو حبن هشبر دخون او کس مجبوری درمان کرنه دبن و دبن چاوان دا دمینن. دا بزانن کاباش دبن یا نا. گاوا اف همو امکان بکارتین و انجام نادن و گاوه ایدی جزا دبه زندان کرن. وگرا لتاوانه بری خودی خود دا زندانه. کسی هانه که حکم سروان تثبیت دبه جوره جزای هنه جزای پران دا بگره حتی حبس و هنه کن جوان حبس وان سوک دبه تشتگی دخنه نگی وان دکارن هندر باجر در نکوین دکاریج مره بینی که چند جوره جزای هنه؟ Jag nämnde ju tidigare att det finns som ersättningsstraff kan man säga för fängelse. وکو من برجی گوت پشتی جزای پران جزای بمرج یا هریس وکه. پشتره جزای چاودیری کرنا جبو پارستنه ده. پشتره اگر جزای زندانه
ندرێژ بە 3 تا 6 مەهان بە مرۆڤ دikare hepsa xwe li mal bike. Bazinekî elektrînî bi nigê mirov de girê didin ji bo ku tevgera wî sînor bikin. Wî bazinî program dikin ji bo ku ew ê cezakirî bi şev ji mal dernekeve û bi ro tenê biçe ser karê xwe û vegere mal. Gava ew kes li gor programa xwe tev negere, polîs wî vedgerîne zindanê. Dendir proseya mehkemê da her di aliyan hemû tiştê xwe gotin. Wê çaxê mehkeme kengî biryarê dide, kengî hukm derçe. Domen kan avkunnas omedelbart efter pläderingarna. Eger doz ne aloz be, piştî ku her aliyek tiştê xwe dibêje, hemû derdikevin, encûmena dadgehê dicive, biryarê dide û biryara xwe bi devkî dixwîne. Lê ku doz aloz be, dadgeh piştî hefteyekê biryara xwe nivîskî ji hemû aliyan re dişîne. Gelek caran mirov di rojnaman da dixwîne ser sîstema dadgehî li Swêdê, ne ji mêj da derket jinek hatibû kuştin bi destê 3 kesan. Her 3 kesan jî li hev kiribûn kêr di sîngê wê de lêxistî. Ji ber ku mehkemê nikabû tespît bikira kîjan ji wan e, her çend digot me lêxistî, her sê jî azad bûn. Dikanî yanî ser vê meselê ji me re şîrove bikênek. Nej, jag känner faktiskt inte till just det rättsfallet, men... Ava ku tu bas dikî min pê nebîstibû, lê her hal mirov nikare kesekî ceza bike. Eger mirov ne dilniya be, ka bi rastî kujar ew yan na. Mirov nikare gelekan bi agirê yekî bişewitîne. Cezayê kolektiv ne tiştekî rast e. Ja, rättvisan har sin gång. Gelek caran ne zelalet derbarê hukmê muebbed da. Gelo mirov temamiya jiyana xwe di hepsê de rûdine lê hinek salê taybetin bi navê muebbed. Gelek caran min diye behsa 25 salan dibe. Livstidsstraffet är ju livstid. Det innebär att man ska... Muebbed muebbed e. Mirov jiyana xwe ya mayî di zindanê de derbas dike. Lê piştî 10 salan zindan, mirov dikare dawa sînorkirina cezayê xwe bike. Piraniya caran, cezayê wan tê guhertin. Lê ku wî kesî gelek kuştin kiribin, pir zehmet e cezayê wî kurt bibe. Yan jî cezayê wî bibe 40 ta 50 salî. Bi gumana min, her çi qas cezayê muebbed kin bibe, tu carî nagihêje bin 20 salan. Piştî ku 2 ji 3 beşên cezayê derbas dibin, mirov azadiya bi merc werdigire. Villkorligt fri efter 2/3 av det tidsbestämda straffet. Gelek caran ku behsa zindanê Swêdê dibe, yekser lüks tê bîra merin. Bêjin wekû otelê lüksin. Heta serokê Iraqê berê Saddam Hüseyin di mehkemê de dav kiribû, gotibû wexta ku hûnê cezayê muebbed bidine min, ez dixwazim di zindanê Swêdê derbas kim. Svenska fängelser är inga lyxhotell, utan det beror på... Ez nabêjim zindanên Swêdê weke hotelên lüksin. Lê ji bîr meke ku kesên zindanî ew jî însan in. Ji êvarê ta sibê di odeyeke biçûk de dimînin. Dibin kilîdê de ne. Rast e xwarina wan baş e, textê raketinê, av destxane, henefî û televîzyona wan heye. Lê ev ji mafên mirovan yê bingehîn e. Ez ne pisporê zindanan im, lê ez bawer nakim ev lüks be. Sîstema dadweriyê ji hukûmkirin û mehkemê pêva çi berpirsiyarî wan hene, yanî çi karê wan heye? Ja, nej, vi i domstolarna har ingenting med vare sig brottsbekämpning eller... Têkoşîna dijî tawanê û rastkirina reftara tawanbaran nekarê me ye. Em serbixwe, çend alî giliya hev dikin û delîlên xwe tînin. û em jî li wan gudarî dikin û li gor yasayê biryara xwe didin. Berê pirşarê min her ev bûn gelekî spas te qebûl kir werî pêş îkrana me û vexalana ji bînerên Kurdistan TV re ronahê bikî. Gelekî spas ji bînerên Kurdistan TV re ku wexta xwe da me û li ber îkranê me man hêvîdarin ku ev bersîvana bi sûd bûn ji we re û heta carekê din her şad û bextewar bin.